Ban pin sange ya barok kasur jong ke jingbam sngau hun ke Ïingdorbar Thaw ain ke bala penbiang ya ke jingkren ulat ke jela la ke ba pen ipat ba ke bala Jingpynkylla Ktien ya ke jingkren jong ulat u pangku chohan u bala kren na ke Ktien Hindi sya ke Ktien pareng bat ha keju kepor ke bala persang ban Jingpynkylla sya ke Ktien kasi garo bat jaintia nadu ke Ïingdorbar Thaw ain ke banwan kato kan ne kiseng sain perthei bat kinong Thaw ain kilapen pau ya ke jingbam sngau hun ya ke jingkren ulat ha ke Ktien Hindi pat kato kan ne kum keseng ke liang persya ke WPP kala berngam ban mi no napok ke Ïingdorbar lada kamdon ke Jingpynkylla ya ke jingkren jong ulat sya ke Ktien pareng na ke liang Lamphang ulat kubur da ke baong ba kandon bet ke jingduna na ba ke ne kadai kesin ke banengkong ba ke assembly kala shim ya ke jingstang pan Jingpynkylla ya ke Ktien ke ba pen ipat ba ke ba Lamphang da ulat ke jela ke ba ulat kren da ke Ktien Hindi pat ke bala Jingpynkylla no ru sya ke Ktien pareng haba ya thu bala le kum baju long manla kepor bar kedang long kelenti ke bajengai ban kenjo sya ka cispa persen na ke liang Lamphang ulai thu pau kwaru ban penbena bai ke Ïingdorbar kala treshitom ban hakin riu benai ban wan in sabdan biang sakawai ke Ïingdorbar Thaw ain ha ke ba in penrung ya ke jingpen i pat ba ya ke Jingpynkylla ya ke Ktien kum ke Ktien kasi jaintia bat garo sya ke Ktien pareng ula pentibru bakistat bat kiru Lamphang nadu ke National Law University keladan benta halor ke nekeka ulat ke jela ula pentikna ba wat la kimpat la ban Jingpynkylla ya ke Ktien kasi garo bat jaintia mardor ha ke ne ke Ïingdorbar Thaw ain nrei ha ke dorbar ke banwan in sele ya ke badan kap Listen through the microphone. Yeah, wherever the microphone, the headphones, earphones facilities are provided, anybody can listen. But sir, if I'm not mistaken, the media gallery, we couldn't have that live translation today. Okay. Point noted. We will try to ensure that you also get, the supply of headphones. But this will be done within 6 months, right? And within 6 months, I'm also just referring that usually every 6 months, within 6 months we have assembly sitting. So in the next assembly sitting, I don't know where it is, when it will be, but in the next assembly sitting, we will try our best that the translation also happens for other our local regional languages also, like Khasi, Garo and Chantia. Sir, in Parliament also they have this live translation? Partly yes, but this is actually the desire of this assembly, this house, and I'm very happy and thankful to all the members, supporting me in this venture. Thank you. Thank you, sir.